السلام عليكم. قهدان دلال وبركتي دحب كعبة مسلمانة هنن يكجي باجار مكة السعودية عربستانة كجاد بين كعبة قبلة ما يكجي لنبا فلسطينة كد بين قدسي شريف جرى قدس دستي فلسطينية ضابه لورا أو مسلمانا و دعوة كعبة خدكن دعوة قبلة خدكن گلو سالا کو پیغمبر ما خودی ویدا صلات و سلام خودی لی بندوی سالی دا اصحاب الفیل جیمن گوتن سر کعبه گو امی کعبه خراب کن قوت کوانی زحمه زنه بو خلق مکه مظلوم بون فقیر بون بلنگاز بون قوت وانت گشتوانا کلوان خن جنو زارو که خورا گوتن جباجر براون برازران نگیوه امی هرکس بر مال خوبن هنگ جرابین کتن وان چیا و نوالا او گازی خدای خو کرن مظلوم بون لورا ظلم لواد هات کرن او گازی خدا کرن خدا جی تیر ابابیل سروان داشان همیا بیجج اوشتن اکی همیا کشتن 6000 عسکری ابراهیم چما خود الهوارا اهل مکه هات وان فی خوی فیلا اصحاب الفیلا تیر ابابیل جنان بحری در خودشان همیا کافو یکون کر و چما لهوارا قدسه نای مانه هر دو جی قبلگاه مسلمانانه کعبه جی مزنه قدسی مزنه چرا الهوارا عرب قریش عرب قریشیا مکه هات چما الهوارا وان قریجو که فلسطینی نای خود تعالی عز و جل چرا گلو هر دو جی عرب نینن ظلم اهل مکه هات خود الهوارا وان هات ظلم کل فلسطینی تی خود الهوارا وان چما نای گرمون بزانن حکمت مزن دویده هنه هر دو جی مظلوم بون فلسطین جی مکه جی عجبا یا یک مظلوم یک ظالمه خود تعالی گلک خلات و دیاریا هدیا جا عربا رشان جه دلال دانا عربا جه خزینه و پترول و معدن خود تعالی کرن نصیب عربا پیغمبر مزن که حضرت محمد بو لناوا عربا را کر عرب نبون تکو چکو تمرب و تسه نبون مرب گلو که آنا پیغمبر ناوا مداربت امی چخاب بنا مروف دناوا عربا دارابو عرب نبون مروف حال جی سروی کوچکی خومان لیچما بندس خريستيانان عرب لبندس يهوديانن دولت وان هيا آلا وان هيا زمان وان هنه چاندا وان هنه چما اسیر خريستيان و يهوديانن كرد بي دولتن لين اسیر خريستيان و يهوديانن كرد اسیر دست هر سه دولت مسلمان برای خو عرب و ترک و فارسانن نه اسیر دست خريستيان و يهوديان فقط اب هر سه دولتي كم قوتن چقا دولت عربا هن چقا اي تركانن و اي فارسا همو بندس يهودي و خريستيان بان پشتوان کردا لجیهان دا کستنه نه برای وانی مسلمان حواله وانن پشتوان وانن نه اسرائیل و نه امریکا و نه روسیا حواله کردا کردن گهدان دلال و برکتی رکن دین اسلام پنجن لمیج روژی حج زکات کلمه شهادت لسر فقیر سسینه لمیج روژی و کلمه شهادت لسر زنگین آدبن پنج کدبه حج و زکات فقط رکن دین اسلام او ترکا ای عربا و او فارسا چنه ششن یک جه او شش چنن ای عربا و فارسا ترکا روژی لمیش حج و زکات کلمه شهادت رکن دین وانای ششا قرکرنا کردانه تنبونا کردانه
رجاندنا خونا کردانه. بله. ملای مزگفتا موسله، ملای مزگفتا اورمیا ایرانه و سروک حماسه اوان هرسیا گوتن کسی که خونا کردکی برێژە وەکی ئیسرائیلەکی بکوژێ. گوهدارێن هەلال و بەرکەتی ئەش دەوا تشتا نابێژم سەرێ خۆش مێژیە خۆ یاش کتابە یاش تاریخێ خەبەر بدم. مەلای مووسلێ گۆ قتل وحد الأكراد بألف يهودين کوشتنا یەکی کورد بە 1000 یەهودیە ماڵاوان ئاوا بە خۆشمێرێ مەی پێشمەرگە 1000 رحم گۆرا دێوباوێ وامە دەستێوان تەر بێ ئەوی مەلای گرتن برن چۆلێ گوه و پۆزی ژێ کردن ئەو کوشتن. مەلای ئورمیێ کو ئەز نەئەنشم ناوی حەسەنە یا حوسەینە ئەویژی قەتلا کوشتنا کوردا بە حەلالیدا. سەرۆکێ باژارê Filistîn evê Hemasê serokê Urguta Hemasê ewî jî misaada kuştina Kurda kir bi yekî xiristiyan. Hat yekî yenê İsraîl hate yekî Yehûdî kuşt hate yekî Kurd kuşt hew qas ku xêr û bereketa wî heye kerem kin Kurda bikujin. Çawa melayê berê jî ku gotin kî yekî file bikuje di here cenetê li filaha qelibên fila kuştin îro jî evanatîne serê me û dibên xûna Kurda helal e, rijandina Kurda helal e, malê wan helal e û namûsa wan jî helal e. Heta vî serokê Hemasê Ahmed çi Quzelqurte navê bernavkî nizanim di wexta kuştina komkujiya Helepçê da ewê misaada xortê Filistîniya kir bi navê cîhadê cîhad îlan kir û berê wan da bajarê dewleta Iraqê û çûn pîrekê kurdahanên nava xwe firotin zarokê Kurda kuştin bi saxî binax kirin malê wan talan û wêran kirin. Bera nebêjin ku nayê serê me û Xwedê gelek mezin e îro jî Xwedê haniye serê wan lê dilê me bi jinika û bi zarok û bi extiyara û bi nexweşa vaye xwezî xûna bana nehata rijandin. Bi Kurdî dibêjin di do bi hevra rast bin evê sisiya Xuda ye. Xristiyan bi hevra rastin, Yehûdî bi hevra rastin loma li ser piyanin. Çima millet direvin Ewropayê çima diçin naçin dewletê Ereba? Dige ku dewletê Ereba zengîntirînê Ewropa ne. Gelek dewlemendin. Lewra bêedaletin û Xristiyan ji wan beedalettirin. Loma ku direvin Ewropa û naçin nav dewletê Ereba. Pêxemberê Xweda heştê hevhevalê xwe tevî zavayê xwe Osman û keça xwe سرگو جوانا گو هجرت بکن هر حبشستان بر نجاشی او ظلامکی خرستیانه فقط به عدالت هر کفنه بن امری و بن بایرقاوی بن آلاویش خورا تکنه بن چنگی خوبا بن بختیوی جبو کو زرار نگیوی گوتارین دلان قیمش پیغمبر مسترن حاشا حوالی پیغمبر مسترن نه کچی مش کچی مستر بو نخیر چرا پیغمبر مساعده صحاب کیزا خدا کرگو هر نه بال خرستیان نوا خبابên û bextê xiristiyanî ew nahêle zirar bigêwe lewra eqrebayê min û eşîra min wê bêne we bikujin. Guhdarên berketî ez bi xwe şexsê xwe dibêm mela mehfûz ege yekî xiristiyan ji van misilmana bi edaletlîtir be ez ê ji bavim herma ba wî û xwe bavêjim bextê wî xwe nabêm bextê mêrê misilman. مسلمان به هر راستن که خدا به اساسی جوانا عربا بدین سخته بدین خوی سخته ترکا بدین سخته ملت خو خاپاندن و بونه دولت ای ملت کرد ای مزون و زانای کرد هنجی بدین ما بخاپین بسر کبن حتی هن بدین ما نخاپینن و بسر ناکبن کاری وطن سوسیالیزم کمونیزم امپریالیزم خلاصه چقا ابا تشتکی کبنی کولی کسب وان قلامیش ناکن وان کار ناین وان ناخبتینن و چقا بوانا و راب رونی و مسر ناکبن ونجی قیدی وان دولت مسلمانه مبدین بخاپینن مسر کبن کوری شیخا بدن پیش کوری ملا بدن پیش ملا بدن پیش شیخا بدن پیش یکی شیخ بکوشه میلیون مریدی وی هنن اوی بورا بن یکی آقا بکوشن که بیتا کشتن بدن پیشه که بی کشتن
بهزارا انسان پیوا گریدای هنن و همه فقیر و فقرا دانا پیش هاتنه کشتن هی واخ بله کرد جی به هوران راستن لوما ام نابنه دولت ji Kurda her din hene, ji Kurda her hizb û ırgat hene, ji Kurda her çep û rast hene, ji Kurda hemî siyaset hene. Hem partî hene ji Kurda. Hem oldar û neoldar tev de hene. Ti çi dînî bibêjî di nava Kurda da mewcûd e. Ti çi dînsiziyê bibêjî di nava Kurda da mewcûd e. Ti çi dînê pak jî minewer û paqij jî bibêjî di nava Kurda da hene. Me para xwe ji her kesî hildaye lewra em bêkes û bêxwe û xudan û bêdet bûn loma hê ku me ji her kesî parek ji xwe re hildaye. Kurdino bes e. Du ker li asîmana jî li hev din, du kûçik li ser rêyê zemîn li hev xin, em ji bona wan ker û kûçika em jî li hev dixin. Kur me çi ji wan ker û kûçika ye? Du kûçik li hev dixin bire li hev xin, du ker li hevdû dixin bire li hev xin, nekevne nabeyna wan, ne hevalê wan. بۆچی tu ji wan hez dikî? بۆچی tu xwe didî terefekî? Bide xwe bide terefê hevalê xwe, birayê xwe. Ê Kurd kûçik li hev din bira li hev din. Ker li hev din bira li hev din. Ber wan nekevin. Bira li hev din. Qerametê bira wan jî bê. Nemne terefdarê kesî. Bibine terefdarê xwe, silehê rehmê pêşî mirovê mirûra ye. Sedeqa mezin pêşî xelkê xwe, qewmê xwe get bidî wan. Li wan were rehmê. Ber kesî nekevin. Kesê ber te ket tu jî berkev. Ber te neket ber nekev. Baş e. Li Çînê, li Rûsyayê, li Ewropayê, li Îranê, li nava Ereba, li nav Tirka şerek çêbibe mutleqa hinek Kurd di nav danin. û hevdû dikuşin. Hevalê Ereb birayên delal. Bira Ereb li hev xin me çi ji wan e. Em bibin yek, em ji hev hez kin bes e. Me şoxil bi kesî nîne. Domahîka vê sohbeta min bû çi? Birayê ezîz, gelî temaşevanê ku mêr û jil min guhdarî dikin. Filistîn tê kuştin, zarokê wan têne kuştin, jinkê wan tên kuştin, extiyar û nexweş têne kuştin, heyf û mixabina vana. Heyf. Pir dilê min bi wan baye. Lê walahîn hemiyê Tirkar bibin, hemiyê Farisa qir bibin, hemiyê Ereba qir bibin, aqasî vî kaetê ku me yazî kiriye pêş çavê min aye. Lewra ji bona min nagirîn ez ji boî wan bigirîm. Lewra axîn ji boî min nakin ez axînê ji boî wan bikim. Min bi biratî qebûl nakin ku ez xutê me bin pêşa wan ez jî her me mala wî da rûnên bi wî da bigirîm. Min mirov hîsab nakin, min bira hîsab nakin. Çin tên dibêjin apûcî filehin, apûcî kafirin, apûcî terûsê. Me çi şixul bi apûcî ye? Ez apûcî nînim. Şo wanîn ew jî hekî min ewanin. Feqet milletê Kurd guneh e. Hûn hemû çi bi xêr û xweşî da emanetê Xuda.